Reka tubashimire cyane, reka tubifurize kugubwa neza, reka tubabwire tuti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nibyo twinjiye kuri izi paje zikomeye ku makuru avugwa ku mutekano, politique, diplomasi. Turaje turasa neza, twinjiye ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Byinshi cyane tugiye kugenda turebera hamwe, ariko ku rundi ruhande turaza kunyaruka turebere rimwe amakuru avugwa by'umwihariko ku mirwano irimo iravugwa muri Kaziba. Mbahaye ikaze. Nibyo nshuti bakunzi ba Africa Info News mu bice bitandukanye muherereyemo, reka tubifurize kugubwa neza, mukande subscribe ubundi dukomeze kubana makuru menshi cyane. Ku munsi w'ejo tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025 byari kuwa mbere w'icyumweru ku isaha y'isa sita, abari Iminembwe aho niko bavuga ko aribwo indege ya Sukhoi 25 y'ingabo za Congo FARDC yaje mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo muri Sud Kivu, muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu gace ka Minembwe. Aha niho havuzwe ibisasu biremereye by'izi ndege Sukhoi 25 zarashe bikomeye mu bice bitandukanye, zakoresheje kurasa inshuro zisaga ebyiri zose zirasa abarwanyi ba M23 ndetse bafatanije na Twirwaneho. Ntago byatinze kumvikana mu itangazamakuru inkuru zivuga ko indege za Congo FARDC igisirikare cyayo cyari gikoresheje ngo zarashe ku basivili. Ibi ntibyavuzweho rumwe, reka da, ntibyigeze bivugwaho rumwe, kuko ku ruhande rw'abarashwe barimo Twirwaneho bavuze ko guverinoma ya Congo irimo kuzamura indege mu basivili. Nibyo kuva icyo gihe umuvugizi w'igisirikare cya Congo FARDC Sylvain Kenge yavuze ko ibyo atari ukuri, yavuze ko ibyo ari uguharabika, yavuze ko izo ari deformation, yavuze ko ibyo ari manipulation, yavuze ko ibyo ari propaganda. Ibyo ni ibyatangajwe na Sylvain Kenge. Kuri uyu munsi nibwo umunyamakuru w'ikinyamakuru BBC yanyarutse agera hano mu majyepfo ya Kivu ndetse muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko nibwo imodoka yamupanze imuparika neza Iminembwe. Yabajije umwe mu baturage ati ibivugwa byaba ari ukuri? Agace ka Minembwe ejo twamenye ko Sukhoi zakarasheho. Umuturage ntiyatinze yavuze ati yego nibyo, Sukhoi ku munsi w'ejo zararashe, zirasa mu masaha ya saa sita ndetse yewe zirasa kabiri kose. Atariko ikibazo twashaka kukubaza si uko zarashe kuko twarabimenye, icyo twashaka kumenya Sukhoi koko zarashe mu baturage. Arangije arababwira ati ntabyo nzi, nta baturage nigeze mbona, ariko numva bavuga ko hari abakomeretse, gusa indege zishe ntabo. Ingabo za Congo FARDC zitangaza ko ibitero zarashe hano muri Sud Kivu, muri teritwari ya Fizi Minembwe, zashakaga kwangiza ikibuga cy'indege cyaba gikora deploiement militaire ku bikoresho ndetse n'ibindi bahereza M23 ndetse na Twirwaneho, ngo yaba ariyo mpamvu bazamuye indege zidasanzwe, ibikoresho bikomeye cyane. Ibyo byose ni bikomeza kugenda bivugwa mu rugamba rukomeye cyane ndetse mu ntambara idasanzwe. Gusa ubu icyitwa ingabo za Congo FARDC zishinzwa kwica abaturage benshi cyane aha mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo, ariko ku rundi ruhande bakavuga bati aka kanya ubwicanyi mu mijyi nka Bukavu, Goma burimo burakorwa ndengakamere, bivugwa ko bikorwa n'abarwanyi ba M23. Gusa amakuru ugomba kumenya muri aka kanya nuko icyitwa abarwanyi ba M23 ndetse bifatanije na Twirwaneho inzira zabo zose zamaze gufungwa mu gihe ikibuga cy'indege cyaba cyarashwe. Ibi rero bikaba bivugwa ko ngo izo Sukhoi nta kindi zari zikeneye, byari ukwangiza bimwe mu bikoresho, byari ukwangiza iki kibuga cy'indege mu rwego rwo kugira ngo Twirwaneho iburi ibikoresho ndetse no kwihuza na M23. Naho mu zindi nzira zose zishoboka abarwanyi babonamo ibikoresho bahawe ndetse cyangwa se ubundi bufasha bwahabwa na M23, Bazarendo bamaze gufungira.
Bazalendo bakomeje kubana imihanda yose. Sud Kivu ibaye amatongo ndetse n'irimbi rikomeye cyane ry'intambara ikomeye hano burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nibyo hari benshi bumvishe mu ngingo zacu tuvuga ko turi buze kugaruka ku gace ka Kaziba. Bakunzi ba Africa Info News, nk'uko mubizi ko tutagenda tubabwiye mu binyamakuru byinshi cyane harimo gucamo inkuru ivuga ko ngo iyitwa Kaziba yafashwe na M23. Izo ni fake news, ibyo ni ibinyoma, ibyo ni ibihuha, ni ya deformation, ni kwa kumanipira inkuru. Muri Kaziba ni hamwe mu hantu tugarutse tubabwira ko ubu FARDC yirukankanye abarwanyi ba M23. Bazalendos baravuga ko ngo bagomba gukora iyo bwabaga mu rwego rwo guca intege aba basore ba M23 kuko abinakeza ni ku kibuga cy'imirwano, ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeza kugenda yiyongera uko bukeye n'uko bwije. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urimo urahangana bikomeye cyane, ariko ku rundi ruhande FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bamaze guhaguruka barakora iyo bwabaga, barimo guhangana n'uyu mutwe ku rwego utabyiyumvishamo kuko ngo bagomba kuwusubiza inyuma kuko abinakeza. Inyeshyamba za M23 hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ziravugwaho ko zikomeje guhura n'akaga k'intambara nyinshi cyane, ziravugwaho ko zikomeje gukubitwa izakabwana nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Muri Kaziba ngo bahamaze igihe gito cyane, bamaze kuhakurwa. Ayo yose ni amakuru agenda atugeraho. Bakunzi bacu umuryango mugari wa Africa Info News, reka mbifurize kugubwa neza, reka mbabwire nti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Ni amakuru menshi dukomeza kugenda tubagezaho, ni inkuru nyinshi dukomeza kugenda tubakurikiranira. Mugubwe neza, Imana ibigishe komeze kubana namwe.